Dvosoban stan od 54 kvadrata za izdavanje na Novoj Detelinari sa parking mestom. Stan ima predsoblje u kom se nalazi veći plakar, garderober i komoda sa ogledalom. Sa desne strane je kuhinja, ima frižider, šporet, kombinovani frižider i sa leve strane veliko prostrano kupatilo, protočna je topla voda, grejanje je gradsko, stan ima veliku spavaću sobu, komfornu, ovaj krevet ima 160 puta 200 dimenziju, sveže je sve okrečeno, očišćeno dubinski i stan je odmah useljiv. Dnevni boravak je takođe komforan. Ima garnituru za sedenje, trpezarijski sto, klimu i balkonska vrata su dupla za izlaz na terasu na kojoj se nalazi i hladna ostava. Terasa je pristojne veličine da stane garnitura za sedenje. 064 6432 338, odlična prilika, dvosoban stan sa parking mestom. Ukoliko je potrebno da se još nešto doda u stanu, ako je duži zakup, vlasnik je raspoložen da ubaci u ovu sobu eventualno još jedan plakar ili vi možete doneti svoj. 064 6432 338, Ljiljana Marković, Master 021 nekretnine, pozovite.